Oke bro, sekarang kita akan bermain Grand Theft GTA ya, GTA San Andreas. Loading bro. Nah, kita bermain offline aja. Resume bro. Lumayan gue ini udah jauh, udah ke kota bagian yang ketiga. Kita mulai, tunggu sebentar. Lama amat sih. Nah, kita mulai. Kita nyuri mobil bro. Kita tembak polisinya. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. You are not smoking when you should be.